Assalamu alaikum, Жамат. Ушунда бир корогой сатыкка чыкты. Өзү дыйкандыкы. 36 баш, бирөө козлу кой. 4 тиш, 6 тиш бар тең. Бүт куйруктары ачык. Бүт бары бооз. Бүт бары токтогон. Видеонун аягында кайсы кочкордон токтогонун көрсөтөбүз. 80-дин прямой баласы. Анан ушастиктин баласынан. Өкөтөн дайышы кочкорлор. Кичине бери айдап койсоңор. Şu aldı 3 aylık boğuzdur. Mal kılıp alğanğa sonun. Adres Karaltı'da. Toka optom satılatken gelip tıykanın özü menen sozlaşsаңар болот дүң баада. Hey. Бойлору 80'den башталат 90га чейин. Так, муногу 90 жыгат. 87, 86, 88 основной койлор. Мынакей 80'дин прямой баласы. Ушу кочкордон токтогон. Бой 95-96. Бул линия ушастик. Ушудан токтогон.